Rwanda Hot News, kora subscribe, like, share maze cyubona mukomeje cyatandukanye murakoze. Kunda reka tuhere mu Rwanda rero. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda kuri ubu hari muri Mozambique mu ruzinduko rw'iminsi 2 rwatangiye kuri uyu wa gatanu. Akaba yashimiye ubwitange bwaranze ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu rugamba rwo guhashya imitwe y'iterabwoba muri iki gihugu, ndetse zikaba zaramaze kwigarurira igice kinini cy'intara ya Cabo Delgado. Ibindi reka Edith Nibakwe habituramburire. Ku munsi wa mbere w'uruzinduko rw'iminsi 2 ari kugirira mu gihugu cya Mozambique, Perezida Paul Kagame yashimye ubwitange bwaranze ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu rugamba rwo guhashya imitwe y'iterabwoba muri kiriya gihugu cya Mozambique, ndetse zikaba zaramaze kwigarurira igice kinini cy'intara ya Cabo Delgado. Perezida Kagame yashimye ubutumire bwa mugenzi we Perezida wa Mozambique, ndetse anashima ubufatanye bwabaye hagati y'abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda bari mu butumwa, ndetse n'abagenzi babo ba Mozambique aribyo byatumye bagera ku ntego zabo zo guhashya iriya mitwe y'iterabwoba muri kariya gace. Ubwo yasuraga abapolisi n'abasirikare bari mu kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu mazi ziri mu gace ka Pemba, aherekejwe na mugenzi wa Mozambique Perezida Filipe Nyusi, Perezida Kagame mu ijambo rye akaba yashimye ubufatanye bwaranze impande zombi. Aba ni abasirikare n'abapolisi bagera ku 1000 bari mu butumwa, ndetse n'abagenzi babo ba Mozambique. Avuga ko bitanze amanywa nijoro, kandi ubu bufatanye bwatumye bagera kuri byinshi muri uru rugamba rwo guhashya inyeshyamba muri Cabo Delgado. Kazi mliofanya na ndugu zenu wanajeshi, kina polisi wenzenu wa Rwanda, wa Mozambique, mukifanya kazi pamoja, tunawashukuru kwamba akazi mwakoze nk'abavandimwe abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda n'aba Mozambique mufatanyije na akazi gakomeye cyane. Turabashimira ko mwashoboye kubohora iyi ntara ya Cabo Delgado yari yarigaruriwe n'imitwe y'iterabwoba. Mwakoze akazi gakomeye rwose. Perezida Filipe Nyusi yahoza ambwira ko abaturage bashima cyane ko mwatumye basubira mu ngo zabo, kandi batangiye no gusubira mu mirimo yabo. Kuona kwamba wamerudi kwao nyumbani na wameanza kufanya kazi zao. Amaze kubashimira, Perezida Kagame ariko yababwiye ko hari izindi nshingano nshya, ni inshingano zo gutuma aka gace kongera kwiyubaka, haba mu bikorwa remezo ndetse n'amahoro arambye. Sasa kazi inaanza, hanyuma akazi kagiye kongera gutangira. Hari byinshi tumaze gukora kuva mu ntangiriro zo kubohora Cabo Delgado. Rero akazi gakurikiyeho nako kurindira iyi ntara umutekano no gutuma yongera kwiyubaka na kuhakikisha kwamba inajengwa upya tena. Ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe muri Mozambique, Perezida Paul Kagame na mugenzi we wa Mozambique bazakurikirana isinywa ry'amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, banagirane ikiganiro n'abanyamakuru, ndetse azafatanya na mugenzi we Nyusi mu birori by'umunsi w'ingabo. Rwanda Hot News, kora subscribe, like, share maze cyubona makuru menshi cyatandukanye murakoze.